Ndagusuje kandi nkomeje kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ukomeje gukurikira ibiganiro by'Ihumure TV. Aka kanya nje kukugezaho amakuru avuga yuko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye ko hongerwa ingengo y'imari y'igisirikare, avuga ko igihugu cye gikeneye kongera imbaraga mu nganda z'intwaro nyuma y'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ibi yabitangaje mu nama y'inganda z'intwaro ya Eurosatol, aho yagaragaje ko Uburayi bukwiye kugira inganda za gisirikare nini cyane kugira ngo butazongera kwishingikiriza ku bindi bihugu. Mu magambo ya Macron yagize ati, ntidukwiriye kongera amakosa yahashize. Gutanga amafaranga menshi tugura ibintu hanze si igitekerezo cyiza. Macron yavuze ko Ubufaransa kuri ubu buri mu ntambara y'ubukungu izamara igihe kirekire, bityo asaba guhindura gahunda y'ingengo y'imari izagera mu mwaka wa 2025 kugira ngo ibashe guhangana n'ihindagurika rya politike mpuzamahanga. Mbere y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, Ubufaransa bwari bwatangiye kongera ishoramari mu gisirikare kuva mu mwaka wa 2017 kugera mu mwaka wa 2025. Ingengo y'imari yageze kuri miliyari 41 z'amayero, biteganyijwe kandi ko izagera kuri miliyari 50 mu myaka ibiri iri imbere. Mu yandi makuru, Denis Shmyhal wari minisitiri w'intebe wa Ukraine kuva mu mwaka wa 2020 yeguye nyuma y'umunsi umwe Perezida Volodymyr Zelensky atangaje ko uyu mugabo yamugize minisitiri w'ingabo muri iki gihugu. Shmyhal yari amaze imyaka igera kuri 5 kuri uyu mwanya, awugumaho kuko amatora y'inteko ishinga amategeko na perezida yasubitswe kubera iki gihugu kiri mu bihe by'intambara. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi nibwo uyu mugabo abinyujije ku rubuga rwa Telegram yashyizeho kopi y'ubwegure bwe ashimira Perezida Zelensky wamugiriye icyizere, ndetse anashimira abo bakoranye akazi katoroshye mu gihe yari amaze kuri uwo mwanya. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi Zelensky yatangaje ko Shmyhal agiye kugirwa minisitiri w'ingabo wa Ukraine. Mu magambo ya Zelensky yagize ati, uburambe Denis Shmyhal afite buzaba ingirakamaro ku mwanya agiye kujyaho kuba minisitiri w'ingabo za Ukraine. Shmyhal asimbuye Rustem Umerov wari usanzwe ari minisitiri w'ingabo w'iki gihugu, ariko akaba yarakurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo ruswa. Kuva intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangira mu kwezi kwa kabiri kwa 2022, muri iki gihugu hamaze gushyirwaho abaminisitiri b'ingabo batatu. Naho leta y'Ubwongereza yatangaje ko imaze kwakira Abanya-Afghanistan babarirwa mu 4500 binyuze muri gahunda yihariye yari igamije kurengera ubuzima n'umutekano w'abantu bahunze ubutegetsi bw'Abatalibani muri Afghanistan. Iyi gahunda yiswe Afghanistan Response Route yashyizwe mu ibanga muri 2023, yamenyekanye nyuma y'uko hagiye hanze amakuru arimo imyirondoro y'abantu 19,000 bari barasabye ubuhungiro mu Bwongereza kubera ko Abatalibani bari bamaze gufata ubutegetsi. Kuva mu kwezi kwa kane kwa 2024, gahunda yihariye yashyiriweho Abanya-Afghanistan yafashije abarenga 4,500 guhabwa ubuhungiro mu Bwongereza. Harimo abarenga 600 bari abasirikare baherekejwe n'abandi 800 bagize imiryango yabo. Iyi gahunda imaze gushorwamo miliyoni 400 z'amayero, kandi biteganyijwe ko mu bihe bizaza izatwara andi ari hagati ya miliyoni 400 na miliyoni 450 z'amayero. Minisitiri w'ingabo mu Bwongereza John Hale yasabye imbabazi abantu bose babonye imyirondoro yabo yashyizwe hanze. Ubwongereza kandi bwakiriye Abanya-Afghanistan mu mwaka wa 2021 muri gahunda yiswe Afghanistan Relocation and Assistance Policy yashyize abarenga 36,000 bimuriwe muri iki gihugu. Muri Cuba ho nuko Minisitiri w'abakozi ba leta n'imibereho myiza muri Cuba Marta Elena Feito Cabrera yahatiwe kwegura ku mwanya we nyuma y'amagambo yavugiye mu kiganiro mu nteko ishinga amategeko, akavuga ko nta bantu basabiriza bari muri iki gihugu kigizwe n'ikirwa gitegetswe mu buryo bwa gikoministi. Uyu minisitiri yari yavuze ko nta kintu cyitwa abasabirizi kirangwa muri Cuba, ndetse ko abantu baba batoragura mu myanda urebye babikora ku bw'amahitamo yabo kugira ngo babone, nk'uko yabivuze, amafaranga mu buryo bworoshye. Ayo magambo ye yanenzwe n'Abanya-Cuba benshi, baba ababa imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga, ndetse bituma Perezida wa Cuba Miguel Diaz-Canel agira icyo abivugaho. Nyuma yaho gato uwo minisitiri yeguye ku mwanya we. Ikigero cy'ubukene n'ubuke bw'ibiribwa cyarahuhutse muri Cuba mu gihe iki gihugu gikomeje guhangana n'ikibazo gikomeye cy'ubukungu. Feito Cabrera yabivuze muri iki cyumweru mu kiganiro mu nteko ishinga amategeko, ubwo yavugaga ku bantu basabiriza banajagajaga ahashugunywa imyanda muri Cuba. Cabrera kandi yagaragaye ahakana ko babaho, agira ati, nta basabirizi bari muri Cuba, hari abantu bigira nk'abasabirizi kugira ngo babone amafaranga mu buryo bworoshye. Ikindi yashinje abantu bashakisha mu myanda ko ari abajya binyuranyije n'amategeko muri serivisi yo gutunganya imyanda ngo ikorwemo ibindi bintu.
Uko bigaragara minisitiri ntiyari yiteze umujinya n'uburakari bwinshi amagambo ye yateje, ndetse n'ikigero ayo magambo yagaragajemo ubutegetsi bw'iki gihugu nk'ubutagira umutima wumva akababaro nk'abandi bw'igitugu kandi butazi na gato amagorwa yo mu bukungu abanyakiba bo hasi bahura nayo. Impirimbanyi nyinshi z'abanyakiba hamwe n'abanyabwenge batangaje ibaruwa isaba ko akurwa kuri uwo mwanya, bavuga ko amagambo ye ari igitutsi ku banyakiba. Nuko perezida wa Kiba anenga Feito Cabrera muri icyo kiganiro mu nteko ishinga amategeko, nubwo atamuvuze mu izina, avuga ko ubutegetsi budashobora gukora mu buryo bwo kwishongora cyangwa butumva ibiriho by'ukuri abaturage babayemo. Impuguke mu bukungu y'umunyakiba Pedro Monley yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko muri Kiba hari abantu biyoberanya nk'abaminisitiri. Kwegura kwa Feito Cabrera kwemewe n'ishyaka rya gikominisite rya Kiba ndetse n'abagize guverinoma. Nubwo leta ya Kiba itaratangaza amakuru ku mubare w'abantu basabiriza, ukwiyongera k'umubare wabo kurigaragaza ku banyakiba benshi mu gihe iki kirwa cyugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'ubukungu. Ndagushimiye ko ukomeje gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye tuba twaguteguriye. Ngiye wakugezagaho aya makuru, nitwa Elize Dusabe, nkwifurije gukomeza kugira umunsi mwiza.